Jutro rajam. Danas idemo na neki BMW, Meet BMW skup u Šabac. I neki poznati koji u fazonu BMW. Ali imam jedan problem. Problem je Ford. Ćemo da riješimo taj problem. Problem riješen. Gorivo sam nosu, može bi došao prije nazad. Gazprom 98 po preporuci mog druga. Izgleda da nije loše ni malo. Gorivo za mene, prvu edition. Nešto paše mi malo. Ništa, idem dalje, Veda naš, odnosno Veda mene čeka. Nadržba je benzinska, ne izlazi isto zli. Pa ćemo lagano krenuti, ne znam, vjerojatno zadijemo. To nam je najbliži put. Nije lako biti youtuber i Instagram. Visi kroz prozor, samo da ne ostane da mi visi kroz prozor. Reći onaj. Evo nas na granici Srbije, odnosno BiH u granici Srbije. Pa nemam baš puno tamo došao. Evo ga. Stigao sam u Šabac. Ovi BMW isto za što su bili. Sa mnom su prošli tamo. Ja sam ostavio od auta. Do ovdje samo ide Ford i ostaje to u finom hladu. A ostatak videa i dana vam snimam auta. Što bude interesantnije. Možda bude neki drift, nešto vidjet ću. Kako bude dan tek organizacija. A vidiš ovako, gosti očekuju sa rakijicom na ulazu. Tako to radi BMW ekipa. Policija je tu. Momci kažu bolje uvijek da su tu. Kasnije ću imati neki defile po gradu pa da ih proprate. Već se vidi jako dobrih auta. Vraćamo sa njih sve detaljno da ih obiđemo. A ono prvo što vidim je osmica Unikat. Karbon krom na E60. To je nešto što do sad nisam vidio. Event se održava tamo. A ovdje ima fino mjesto za kupanje. Kafići, klubove, sunčanje, zezanje, tvrđava neka. Meni svakak nije prvi put da sam ovdje, dolazio sam na tuning show što su momca razne neki organizovali. I to je bilo super organizovano. Pošto smo mi krenuli nekad jutros rano, a rano smo boga mi legli. Idemo prvo sufat kafe, pa ćemo i dalje kako će se dan. Važno. Zaboravio sam šta se pričao. Pa nema veze, zaboravljamo svi. Nismo demenci. Tora, bora. Beach bar. Dobio sam jedno, ali nisam još ni probao. Jel ti ovdje za probam? Jednu švicarsku. Eno ti na ulaz tamo rakija, bo. Nisam ti ovo. Što je si mislila je sinjska rakija? Šta?
style. Nema neke fajde da pričam, bilo šta, muzika je preglasna. Ne znam, hoćete li ovo čuti što išta govorim. Ali kako to obično biva sa BMW ekipom, nije nikad dosadno.
Marko. Ne znam koliki će problem biti sa YouTube-om, ova muzika u pozadini. Očigledno ako ne bude mog govora, znači sam bacio neku muziku preko zbog autorskih prava. Ako bude sve ok, bit će onda i govor. BMW, Burnout, BMW. We were staying in Paris to get away from your parents. Ručno? Je tu ručno? BMW klub, Čekaj, ručno ili ručno? BMW Meet, BMW Skup, BMW Tuning Show. Jazaki. Za nas završen, odnosno za mene. Ići nazad za Bosnu. Ako neko želi da se prijaviti publike, može. Ova Mara raste još, reda je tamo Koliko vidim tamo čovjek je u nekom dobar ruku. žiriju nešto izvode, nema pojma ja šta. Evo Uglavnom, kome možeš ti, ajde. za mene danas dosta. Sjedam u našoj BMW ovog Forda i pićemo dalje.